Bini va swikolo swa ku dyondzisa vanhu ku chayela movha va hlundzukile. Va lava leswaku maendlelo ya ku tsarisa eka inthanete ku endla na ku pfuxelela maphepha ya ku chayela swi herisiwa. Namuntlha a va yimise migingiriko ntsiri eka ndhawu ya ku endla swikambelo swa maphepha ya ku chayela ya Acacia. Naswona swi siye vo tala va karhatekile. Ek het aansoek gedoen vir my PDP hernuwing die 5. U ri a ri laha kusukela vhiki leri nga hundza. Naswona na sweswi a nge se kuma ku pfuneka. U ringete na ku va fonela mixo wa namuntlha kambe a ku na nhlanga leyi balekaka ngati. U ri u suka a Boksburg naswona u chavela leswaku se u ta lahlekela hi ntirho wa yena. En ek kon geen antwoord kry want hulle was toe. Bini va swikolo swa ku chayela va koxa leswaku ntungu wa COVID-19 wu va tshikelerile swinene. Naswona sweswi va langutene na xiphiqo xin'wana. Ku tsarisa ku endla swikambelo na ku pfuxelela maphepha ya ku chayela eka inthanete swi endle leswaku va lahlekela hi tikhasimende. The system is not working. I have got proof. I just don't want them to push. I'm not saying it's not working because I don't have. They're lying to you. There's a chaos inside. It's not working. Va tlhela va koxa leswaku vadyuhari hi vona va nga tshikeleriwa ngopfu tanihileswi ku tirhisiwa ka thekinoloji. Kambe va vufambisi bya migingiriko ya le magondzweni RTMC va vula leswaku endlelo lerintshwa ri le ku tirheni kahle naswona vadyuhari va kuma mpfuno wo hlawuleka. All senior citizens just walk to our DMTC. They did not book, they did not do anything, and they are assisted. So that issue is off the window too, if they then say that in terms of the pensioners. But for the other people who might not have the amenities, particularly the data, to then begin to transact into the system, there are kiosks everywhere when we go to a DMTC. In here, we have discovered that there's no kiosk, but there are employees who assist you to do whatever you're supposed to do. Nkimbo lowu wu sivele holobye Mbalula ku endla swikambelo swa yena. Mbalula vula leswaku u tiyimiserile ku kanerisana na ntlawa kambe a nge amukeli ku tluriwa ka nawu. I want people to get their driver's licenses easy. Simple as that. If that is their concern. But they can't say we have a concern and therefore you must scrap. No, who are they? We are not going to run this country. We are going to subject ourselves to lawlessness and anarchy. And then people, as they wish, they block roads and do as they wish. The rule of law is the rule of law. And the concerns that they have, we must attend to the concerns and look at genuinely what is it that they are saying. Like, for instance, now I came here, they are singing, they have placards. I'm ready to listen to them. But I can't listen to people who are fighting. Endzhaku ku vulavula na vateki va mahungu, holobye na xipano xa yena a va pfalelekile endzeni. A va fanele va yimela leswaku ku fika man'wana maphorisa ya ku ngetelela a nga se vulavula na ntshungu lowu a wu demakala. Kambe endzhaku ka ntshamiseko, Mbalula u bile na ntlawa. Loko swa hete tano, Mbalula ku kunguhata ku ngetela holobye wa maphorisa ku rhumela maphorisa eka switichi hinkwaswo swa swikambelo ya ku chayela eGauteng.